ole vo in chu cruise second kon check ka le ma nge ya pune patlo na hun ka nei hlo wangin ka thona thin JW Marriott Hotel Pune ya kan vakala ka thona thin nge me tafu restaurant a kan va thu wanga hei shabu shabu e kan han tuma kan siam tir ma sabera shabu shabu ramen bol ania kan sia thiam tan tur chan te han du du hi kan pika kan siam tir ta ni chu ti chuan kan siam tir to nu in hei kan nga chung in shooting te kan lo nei vela kan in tur lo thleng boka chan hei kan shabu shabu po chu aron thlenga atui mel hlom khop me hei kan mu ang hian noodles te thil sang sang tofu te crab stick te ron oma mushroom te nen tui khop mai ti chan hei kan chan te lo la thok te an lo la oma zara nuam dewin kan vo oma kalan ti nuam khop mai ti chan hei kanaw ka shwai boka kan chan pa zo te nen kan pathumin tuyan ti ve vya tura ka nga ni po hei kan menu thar sizzling rice ania ka han try ve boka hei zeli lo om boka mi zo thok tharan lo om boka anuam du khop mai ti chuan hei Shanghai chicken soup dumpling ania achunga hianin soup om ta dumpling ani ta dang ta ya hei tui topa chuan hei kan chef ten mi ron tlawh vel boka dawhkana te nuam du khop mai chuan hei ka favorite rice truffle fried rice ania tui lut tuka hei ka rice ei to zong zong a chon la tui ber he thil hi ka ngai ber helai mun ka kal chak chan chun ya cho hi tuya chuan hei kan par em to nu ice cream min la ron khilai sham me ya kan lom em ani hei jenity ni a upasna i ti chuan radwata ani a han fel em ni han chunga kan lom ani le vek ule bye bye